News nei Rajrang Thongbam manunghuna hariba 360 degree analysis of news and events ta mayam butamna okchari ngasi si October gi tarikh 9 ngasi degi numi humni gi matungda October gi tarikh 13 asini Naga Peace Talks ki warishin purakani haina panari basi deadline si tarikh 13 numi humni khata ngai se labani aduna ngasi si haukiba tarikh 13 da Center ga NSN IMM the NNPG ga sana ke wari ya madu fruitful wagi mahi yan ki dabana mar moiraga ngasi si amuk hana NSN IM ki atokir lancer General Secretary Muiwaga loina na mana luching ba team ga RN Ravi gi luching ba akhoi lenga ki team ngasi si meeting New Delhi da pangtok li aduga ngasi gi meeting si gi makha tar ko ina hayeng se amu NNPG Naga National Political Group Tariat Amagaloina hayeng si Tarikunga Mapan Sida Mipam Sepang Tokoni Haina Panari Hariba Mipam Anis and Aru Mipam Orga Aruga Hariba Mipam Anis the Tolopa outcome Matungina NNPG the NSN IM Anemaxi Apun but joint meeting Masu Taurabi Hari Adugaluna Tarikun Trama to Sida final solution Sira Lakpia Waham Laria Dugo final solution Natraga Naga settlement si Lakpaga Lakadrubastuna Lakadrubasigi Mango in Haigatra Duga Hana the Gisu Nagaland state Kuina Rin Haidana Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland Haidana Ama Yamkana in yellow missing Nagaland yellow me Kanakanano has a conduct preparation process am labani yam contentious oi Havatare Madugi Masiga Loina Havatar Harib Anisigi Iroinana ngarang si yam chauba state memla statement si maru ina Nagaland gi 5 times si minister ramaba aduga India gi tonga ba state mari da su governor oina thau pramlaba SC Dr. SC Zamir na phongdo ki wapum si Arunachal Pradesh Manipur Assam amadi Myanmar da tariba naga sing asi Nagaland gi yelomi naganati habi wapum ni makoidu hari ba lamdu laijaru ba state sing na truga lamdugi moi mapum adugi yelomi sing ni Nagaland state ki di natte habi am chauba statement am lakre hariba statement asina maram moiraga aduga hojiksu NNPG na yam thuna hariba khoi settlement se lakpo pamba aduga NSN IM gi makeri goina separate flag am constitution maram moiraga hariba warishin se lakpo ngamoira habi yam stalemate am situation am lairiba tanja asida sige statement se na mukrai phauba karma mayo nam lakati habi yam chawo hang am laibu hang sige matang da khanane ne dukta ngasi impact news ki studio links in relabiri basi joining us tonight on Manung Huta social scientist Oja Dr. Dhanvi Laishramni Hangto Oja Dhanvi Bataram Mukcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social activist Oja Ramthing Hungyoni, Oja Ramthing Basutaram Mukcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Department of Biotechnology, Manipur University ki Assistant Professor Oja Dr. Hamidur Rahman ni Oja Rahman Basutaram Mukcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Ramthing the Lakchi Oja Dr. S. Zamir gi ex-CM gi wapam se Nagaland gi CM gi wapam se kamai yengbi akhoi Nagaland da khundaraga lairi khoi Naga tribe taraga mari aduga kasari sing asigedi asidi khoi indigenous population ni haina logone aduga atopa Naga atopa state sing di lakpa Naga sing asidi indigenous inhabitants of Nagaland nate habi wapam se strongly pongdori hari wapam se gi interpretation se kamai lobe maruina Manipur gi Naga sing na akhoi di khoi Naga brothers ni haina khanjaba state amadagi sumaina hairak pasita kari wapam thaminingi maruina atopa wapam mo saida pan ki base SC Zamir na hojik si Nagaland ki population si 2 million hai bata 20 lakhs muk lere aduna 2050 phau bata 5 lakhs adi 50 lakhs lere ni maram madram population yam yam bada maram moina hojik to ki indigenous inhabitants khando poi wafam ne thammi si adu madu population ki point of view khatam yenga da brahma sida koi laiba sol koi Naga settlement hai tar ta kari kunthra mat hogi sigi su kharam yeng sang ga hair ko mali kari wafam thammi sa si 1963 gi mamang di akhoi Nagaland bushu statehood pidri matam adudadi Nagas population of Nagas in Manipur Assam Nagaland Manipur Arunachal mishi level Nagaloin makki haina Nagas haina dum khan kaurame Nagaland haibsi thokdring di aduna madu kandadi Naga singse wherever they are all indigenous population ni haina chat yanaram bane adubu 1963 gi statehood create tabu kan da makhoi gi du da leiramba Nagaland ne poliba madu khakta indigenous ni haina tholakbi wani adu unduna ma ani shubda Zamir Shidi always against the revolutionary movement right from the beginning
aduna magi revolutionary movement adum against tawraga lakpani na ngasi shidri phawa ma adum against when lakada legida di male aduna man maduk mahidok pune adubu chadnari bdi a parliament na kri recognize tawbra state na kri recognize tawbra have the maduk gimatung in na indigenous nataba have the state ki order na legini okay madubu misi zamirna have the oigini have the yaroi aduga last the kno population gi matang do hoi makoi gi faction turret na Nagaland gi ngak to we na ngang le ko adubu IM sinadi Naga as a whole gi oina lakpani revolutionary situ as a whole oina haurakpani as a whole oina chalibani as a whole oina loishin gidabani haba okay aduna maduda makoi 7 sinadi Nagaland gi ngak to oina tawuni na makoi gi process to assembly ki politician su yauraga makoi chamin na gi mong da le aduna rins ga haiba madu thorak pu iwane maduna kyamuk kano oigidra haibdi khangmung amdre imramdi muiwag na tawrisin kano success wairagdi rins ju amuka mana hujik law apply mana rule semido madu amuka olaga naga as a whole oina madu da shemla kani rins ki hujik ki makhoi na chaliba rules da adu di chana roi ana india du mahaining ado jana osik topic bada hana ko gi 1960 gi mamang da north east ki tonga to mafum sing da naga side no lerami ado nagaland sem gi badagi nagaland du dangi population du hujik indigenous in har koi wahum nen thabiri du matang sis da andak tarik 19 haidar october gi tarik 19 da RN Ravi governor masawangna mafum madu gi nagaland gi tongan ba ko gi community sing amadi CSO sing mayang pullaga wari sanam tam da community tara mari naga community tara mari ko gi nagaland gi identify tarle se moi gi mihu sing di lo yaw ba tare atoppa ko gi tangkhul community obi ai sumba ko gi manipur gi koi tribe sing hai batare na koi naga tribe na hari sing se moi di amta yahon gi da bhai tare aduna swai sida hujiga mo esi zamir gi wakhum sulak pa RN Ravi na sum madu gi treatment do mak tau gi ni na objecti lakadru solution su within the boundary of Nagaland lakani admaina su haidari ado mien kai thambi RN Ravi na ceasefire tawri se magi mamang da prime minister kyamuk chakre makhoi na ceasefire kana da tawbuno NSN IM da tawbuni okay khaplang buchu tawusna tem tamadu de khaplang ga IM adu khakta leirame adu hojik shu ceasefire se kana bu tawbra haraga makhoi faction tare tu bu tawna te hojik agreement oina leiri se wa kana NSN IM khakta ne ba aduna talk hojik ti RN Ravi na kana naga se thugai dradi ya ro misidi thugai dradi naga se licture mana khradi misi ai khoi sungam ngamaro I have to India ki side ta mana India ki side tu budu uraga kana faction se yam halli ne ba mana hek changlab kan de faction chi tare chure ba hanadi faction am khakta leiramani aduga NSN IM gi faction atopa khaplang adu ani du khakta oiramani undo hujikti mana tare thogale buduna muiban sho shuman hai oi mudu nang na chanu shunin na chanu shu nang na tawro ai khoi gi yaw han gnu haina mudu phawa hai han dum tai aduna hujik chu taibang mi gi taibang ban atopa world na yengadabdi ceasefire kana bu tawbra okay masi yengadabne aduna mudusu RV gi mind da the prime minister ki mind da mudu shu leiramgani mudu phongdok tadana taw hayana du thongji libne ba mudu bu godongai du shu makhoi bu tawroi Nagaland gi ngak ta godongai du shu tawroi Nagaland gi ngak ta taw taradi amuga mishi bu thongna gani okay mishi bu thongna adu bu handaki tarik taragani pan gi hai tare step tu da ko yahon gi ta mi pham pang thok matam da 3 hours ki am sangba marathon discussion aduna mudu yahan ri do Manipur gi solid I am the Challiaba. Okay. Kanasu Toktia ko. Nagaland gi Manipur gi social organization Chandel gi wero, Ukhul gi wero, Tamenglong gi wero, Senapti gi wero. Loin mag solid mangon do tung ilivne ko. Aduna RN Ravi na shu Manipur gi punhan nungai roi. Aduna
ꯀꯧꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯧꯏꯗꯅ UNC ꯁꯨ ꯀꯧꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ UNC ꯆꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥꯉꯣꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ Okay. UNC कौदी कौकी इनवाइट तौकी अदुबु यावखिदबने हैबने अदुबु हुजिकी ओइनदी कोई CSO नतबिदा कोई कम्युनिटी मयाम करम मतम नागा कम्युनिटी तरा मरी खक नागालैंड लेबसी मखोई मिहु खतंग यहोन खिबगी कम्युनिटी एज फार एज communities are concerned community tara mari gi mihut sing yahon ki ba CSO gi na tongan wa moirga tu hair community mayam sida koi manipur da naga sing ni hairi ba koi community sing gi representation yaw gi da bugi wa madi le tarik trani pan jafu hotel koi magi mifam sida RN Ravi with RN Ravi okay mathang se oza Hamidu dalak serang oza kari wa khum thamin ngarang gi SC Zamir gi wa khum adu huji phawdla iba ade tarik trani pan onwards like trani pan adoi degi mayam se dungni phuni phungan hore kunthra mathu wa budalo chelani habaji chauna media report lagna re hujikti kunthra mathu lak tore habagi mayam je ning law batan jani maram dona ngarang gi statement ga lak pasida kari ozagi observation lebi tada doti ko hamad maktar gasari ya ko sugumba panelist on discussion sida yohon bibi gi damakta samna hairda ekoi gi som aroiba final decision ama yorum dai sida tonga tongba opinion mayam am lak pasi masi yamna ekoi gi considerable oiba potlam khakni aina hainingi mase ekoi gi social activist ramthing na haibi khiba 1963 gi mamang da naga tribe singi oiba tongan ba ikhogi punamak naga tribe khudi makchi loin ba inclusive oiramba adum baina aikhoi manipur sida lei ba ikhogi jat haibadi tribe khudi mak amasung ikhogi community khudi mak se ikhoi su inclusive oining ba haibadi ikhoi manipur da lei ba khudi mak se ikhoi ama khaktani masida kram baina ikhoi puni hingminabal yai haibase masi ayak tasengna thamjahani han bamaktada habi nagana inclusive pambadu mena manipur da leba manipuri khudi makse inclusive oin ngamoi haibase ikhoin kamain khandoi no sigi wahang ama ai hangjani sai tomta aduga masigi sida ikhoigi S Zamir haiba Dr. S Zamir si yamna season oiba politician namani aduga mahangna phami ba 27 October gi Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland haiba masigi mifam sida mahaksi yamna maru oiba phampham langsin khiba adumba mi ama khakni adum hangna haibo phamse Nagas of Nagaland should not be confused and intimidated by any element or vested interest on this vital juncture haise masi masamakna so hairi communally nate natragana ikhogi self centric oiba natraga ikhogi community in bhaktagi khallaga religiously oiba tongan ba pot am haiba nate masi nagagi oiba interest ani haiba masamak na haijari aduga masi maruina mana political foresight urogi ngang baneba haiba pots aduna masi khoi yamna considerable oiba pot amani adi masi aikhoigi lakadoriba agreement framework agreement sida aikhoigi tongan ba masina achoupi impact ama legini haibse haijani okay achouba impact ama legani haibagi wahum thambiri okay bathang je uza dhan bitla che uza hojiki statements hai batare akoigi manipur gi amati assam gi natra arunachal pradesh ki natra myanmar gi naga sing si indigenous nagaland gi naga nati haibagi wafum phongdori si masi only population gi point of view dagi oini yengadori brahmana budi population gi example amu budi pirami adubu hojik laiba akoigi framework agreement gi settlement hai tare peace talk gi settlement su laktora banina madugi mangoine na hai dabi ya da tawdabi ya da wafum amane na phongdok pune lobi bra kamai tambini rajma akoigi NSNIM gi magi revolutionary movement se sida magi sole objective si sovereignty habasi sovereign country haidun sovereign nation ko ada lam amada nation amada khwadi maru orisi mi change population se it should be a nationality one nationality say naga hairaga naga myam oidiba ado lamju psu yaroidana ko aduna ma lamju territory ji khra pa ko pamba adagi same one nationality ju leningba kudamone naga hairaga naga myam leijaba adagi di lamju khra chawba nation am semba yaba ma semgadaba adudani arunachal gi khra manipur gi khra adagi di nagaland ma saju leijarena ada assam gi khra sokchal leij adumai toraga yam chaw mangamane adai dani khoina NSNIM gi mai movement sida magi merit demerit yenkanda magi merit side ma habidi as a magi charismatic leaders magi effort to yam phajaba ada lurib di ngasai gi sida koina pai haina boni
Manipuri Naga aspiration ga Nagaland Naga aspiration ga kona Nagaization process it or kanda Kibanara Natragana Yaninara Yanindra do the Kangreka gun pointed to Bunara to mean to me Nagiban Amanika Fizona Nagagi my movements or Pukanda Indiagi elections boycott of Bukanda Manipur Nagazin quite the on a bottle Tadagi I'm thinking of I the different aspiration Ada kona sum magi in course of time mobilization torakanda sum political class torakanda da hojiki nagaization process torakanda da nationamagi nationality lam kari kari mayam se mase sagalakanda government bau mogi lejai dana ko adu torakanda sovereignty duni leitri je sovereignty leitab du tali ni dana hoji wari sabasi da suloi loi da bu sharing sovereignty ki position ni dana ada initial name gi am clear hoiba do rib de Nagaland ki Nagasing na du yaning bra yaning dar bra je khang chang ba akhoi wari ji khang da bagi to buni Manipur ki Naga angang laik tam bada Manipuri Naga ji kabui hai tare na ko adu moi ki board ki parikha fast ta kan mana pi de because he is not belongs to Nagaland and he is not the Naga of Nagaland and pi de atopa second ta da pi yes that means moi from the very beginning ngaling de ke du moi adum yaning da balai Maramdi Nagaland ki out sema angamiga khoi ki tangkhul kabu yam khini si moisu history loi khangbane akhoina intentionally deliberately history distort tawdun amani dana aduna hojik lai basi rajyamna kumna yengba yari si NNPG se Naga National sagi political group se masidi yawri basi 14 tribes ne moise khoina moina khoi ki Nagaland tribe council na pulini yami jani dum adagi somda khoina Manipur ki police Naga ho NSF ko akhoi Naga Student Federation do adagi Naga Mother Association ai lotha public organization yawi ko adagi rengma ho yawi adagi UNC yawi sina amane ba ada sigi sida akhoi ki Manipur dagi leiba Naga na masing yam doine ba ada akhoi ki Naga sing su Manipuri Naga ha bise haning da ba from the very beginning hai da ba ko Manipuri Naga Manipuri Kuki Manipuri Meitei Pangan ko Manipuri Meitei haragadi Manipuri nationality to clear way dana adu mai magi basically chumini kai no da who are the Manipuris are those people who are inhabiting in Manipur have name chumdra ne adagi Manipuri language are each of the groups to na communicate to lon do Manipuri language ko that is not my telon tangkhul lon we busu ba mayam na commonly khangna radi ko ada khoi gi si concept si moina si wakhalon ji leita ba sina hojiki moina sajari ba moi gi mangdo dream do adugi neba adugi do inject tor mindset sida sum in course of time sum develop tor neba develop tor sida hojiki problems lakpa aduna hojik sida yamna chawba ma tholei sidi akoina section na yengba yabam tholei si hojik sai khoi janju takpi khega ngalinge da 1963 gi mamangda state root phang ding da Assam gi district amoina leringa gi do aduda di sigi importance kya leite adubo 1975 ta Shillong court yanadri se Nagaland gi da confine maximum toba Manipur gi Naga gi pot yaw daba sovereignty ga ju lapthok na du gi pot tu da gi chaur fraction na toraga mi ju mayam hat khrab ne adu ngasi wari sana ba da ju cham na 75 ke mai lo samba yaw da gi pot su leiba ada lurei si matam tu da di faction lei ra faction du na linge hat pa ya ba hat na gre ko hojik lai di lurei di NNPG sam linge in the sense that when I see 31st solution gani without NSNIM with NSNIM with or without yam pon hydra saning sano no yawning yaw yang the to akhoi di loislani maram di it should be confined to only the Nagaland habne pandam jam khine di NSNIM gi outside the framework of the constitution the constitutional lining bani adagi law lining bani ko flag lining bani ado hojiki NNPG na haina kaidubugi aiba outside inside darkar oide we have already akhoi gi convention lay idraju Britain gi constitution lay te dana muju ai belite ba convention idana akhoi village loina makta akhoi convention ona chanabi ona akhoi constitution lay akhoi law lay akhoi flag lay ko ado moina pambisina duna that is within the framework of the Indian constitution ada flag within Indian flag have never moi gina mu somdana separate never ani yam thi khena re dana ko
adagi hoi magi saya ozana habi du chume agreement ji tawna matam da NS9 khatang tawne maram di magi strength yam khineba amana lising mangai mathak lai ni amana lising ani mya lai ne adagi di lising manga du mathak da chen chongba yaw di 10,000 amana 15,000 ne ba aduni India gi di khwaidagi strength lai bu hana phana mo ne ba phare wari sare ko wari sare kan da matam ding aling de khoi from very beginning haidana India soidana compositor kanina karigi noida adu tor matung da moi reconciliation tawna ba atemi am khomjilak ne and now the question is reconciliation is failure hena hana reba adagi di konang da matam changna sangi ba matam je hujik du gi ne pulap tasal kan ngasi pulap tasal kan da atai duna lokya pam moire ene sa ayama tom da gi na tongana lehore na tonga lehore no ji India ju khange ba sidi kai su kai de aduna moi yana radi wari solution ga sineba maram di 31st is so loyalation the way because 35 says Sardar Patel Ponumina. He is the symbol of the national integrity. National integration is quite a symbolic of a music birthday. Sida soidana lotion ge have India ki zo plan lai jeba. Aduna hozila ibasi khoina sum khitang kupthana yeng bada ko. Manipuri Naga sing gi marai baksi phabanate di mana ikai banang duini. Ikai banang duini have ko. Ikai banang duini in the sense that overall government na proposed to ba duju ubiramani dana agreement kya subne gi 13.2 da Manipur gi masam tang yaw dune natra adu khaktang duna khoida le horaga as yang rene 500 crore lakh crore 500 Nagaland thadaraga chahi taragi one time thadaraga central agency me amna chakhonna ba sinan gani time frame du manung chanaba quality le na ba haibase adi yang kan find tawre moida ado Nagaland gi any organization di that's good sineba ado hoji deadlock le share roi akhoi gi thokolo silani Manipur gi naga asomde lakpani moi thopono moi tawjarajanu sineba ado ngasi sana ba wari du da mana hoji ki constitution ga flek ado okay adu tongan bagi poto adu da mana compromise tor magadi well and good ko hayeng jumu sadori dana NNPG ga chumdra adi NSN ga sa toktriba amokso NNPG sadoriba aduna ai sum khanjabada thamnariba wafamse moina khoigi jamisu as jamisu yamna singba yam tina khangba yamatik sa mini dana governor were mini simis away ni natra adagi nangi uziki moina rins kind of torize that is for the very much future of the Nagaland tori neba aduna piri statement sida yam chauna pot ani tholei ras am section yang bayabani ko number 1 talk sida kai ba piba ma number 2 future of the Nagaland gida khoi songo mari sulu enda badugi yam sathina line clear oi bam thami adumai thamjage ahan bagi okay wafo mani khak lakpe habani talk pro kai bi abagi film lai habani hujik lai riba situation sida amana di deadlock se pam da pathura yaringai we are ready to sign the deal habagi wafum ni NNPG tarena lai gre to NSN IM sina asai demand ani maruina heart and soul of the we talk hai tare talk sigi heart and soul have a flag and constitution cp dragadi kana di habi wafum da che naring asi yamkon wari sarangoni ngasi gi khangani hayeng makha ta ba se kari we da ge se adubu toxic mayam su hoji pana bata koi solution lani dang hai badana tana toxic kai we have gi point of view so da lai ibra hai wafum da ne duka koi esi jamir gi nahan gi wafum du da hai batare maruina koi gi example pir matam da koi Chinese amadi Israeli singi example pi hai tare mo koi se malim gi tonga tong mafum sing da loi khondar ga lai ramoi myam je pulap punse laga koi gi pulap lai si habasu haide aduga makoi se indigenous Israeli ni natraga indigenous Chinese ni haide moi lam leizeru balam du India da so Chinese myam lai moi se Indian Chinese ni haina moi je koi gi Indian wana dum moi se recognize haide lokse laga lai rabne ramai tawdana malengi mafum khodimakta Israelis myam su lai makoi myam si indigenous Israeli ni Israel gi indigenous ni haide ramai tawdana India da su India ki tonga ton bamroi na north east ke state mari ahum masida hai dar mari hai tar Nagaland yorga sreida naga myamma naga ne hari ba group myam se matta gi bai adu mohoi myam se punjan dai adi hai ba adu makoi myam se apun bane hai bagi wafum du why it is compulsory kari kitam kari mathau tarif na hai wafum du ne kono Israel and Chinese ki am chaw example area adu makoi na leru mafum du da makoi mafum du gi indigenous population oina lei bi hai bagi wafum du ni kari wafum thaimeng even as jambir na sumadu ma hai bu mali akoi gi Nagaland ki naga sing sena mafum masigi indigenous inhabitants sing ni atuga atai duna man leijeru Manipur da urgana Manipur ki indigenous population sing ni habi wafum se clear cut thambire marmaduna lakodri ba solution se suma makal gi
क्या है तारे differences में आम से ना solution लाग पगी महत्ता even toxic काय भी आवेगी ओहम होगा लेपरा plus नसाई की demand अनि से नंबर मोरेगा कोई क्या नोसे मखाता चंचन मंगम तो वापम गासु उबी बरा करी वापम थमिन demand kano tokse sukai kai roi okay sukai kai roi maramdi NSN si ban tawra ma ba ko ban organization ne ba the order 2002 the order am thoga ban na tre ha law thok ra ba order du su muiwan shoi tawe pan mana bhan shoi tawe ba madu erdi curriculum mi si 31 gi si fail tal lag su ban do hek law thok da na te ba hojik di muiwan sign taw law thok ban do law thok ra ha do India na mtu ka that kra ha chu yar ro ha ba mi ani na sign taw ri ni na aduna ban kano se toxic sukai kai ro madu ama ani subda ngasai paisa na makhoi di paisa du uraga as paisa je lakh crore da pi gi da re chahi tara gi mnu da hai du da paisa pam de gi hekta kano se the 7 factions na hekta yaning kra ba makhoi di han na de gi a kano na kano se angami lupa do kra khawa ai kau ra fizo na ahan ba revolutionary haudo bu se karida base tawra ga haubra hai si chu kau ra ba makhoi di principle of NSN IM ju pura kau ra duna makhoi di ba gi principle du yon thok ra ba paisa du u da adubum akhoi gi muiwana di principle du ne ba principle to the fight tawni principle to the lakh kya muk sigre principle to the Indian army na kya muk rape taw kra kya muk mai tha kra kya muk kri phatabam khai taw do madu principle du gi tamak tane maduna hojik shu man talk taw sida principle du madu ibari na shoi taw kanda between two entities hydro high ribne mana two entities mean between the people of India and between the people of Nagalim haibne ko aduna mududa India gi mi animak si India gi mi ne haib na treba English translation to go अरे वो जाम people of Nagalim have to the Nagalim have to the recognize oina leiba entity amanat na to ma hujik paw de recognize tawte mudu bu man fight tawri di Nagalim greater Nagaland haib ne ko Nagalim haib se mudu bu greater haib di baming da hapya do Nagalim hain thon bi wa ni aduna makhoi na talib do makhoi du taragadi makhoi ge makhoi na apam du tar Nagalim thon khrani adu bu hojik ti tadribni na dum Nagaland haijabagi wa ne du makhoi revolutionary party na di Nagalim man chalnari haba ozan takpir se ko ge talk between the government of India and people of Nagalim sine ani ni chatari ani adu Nagalim talk city between the NSN IM and government of India na tabra the NSN IM ga government of India NSN IM ga sanari wari se khoi karam hai na people of Nagalim gi wari sanab ne lobi dinu Arunachal su yaw re Manipur su yaw re Assam su yaw re Nagaland su yaw re mari si yaw de Nagalim man lak ne aduna madu gi tamak de ne ba aduna NSN IM na Nagalim represent tobra se ni NSN IM ro aduna sanari ba santi gi wari se peace talk se yes very much government of India made NSN IM ani gi peace talk na tabra karamba reason na mar moira ga hariba sanariba peace talk si government of India between government of India and people of Nagalim oiduribnu Nagalim sidi magi leipak tu bunin Nagalim magi leipak sidi it is not recognized tawri ndu magi leipak tu dani man represent tawri ne ba okay man represent tawni na leipak tu gi tamak represent taw je bi wa ne ba adune aduga akhoi naga singha atopa Kennedy se kridno araga village administration da machine the most important day okay maite ju ningthau leire ningthau gi leipak moi re khongjai ju khongjai na ningthau super power pai re ningthau duna mathan ni super power akoi nagadi duna te ba nagadi committee village committee na decision lawni khulak patuna khushi taw ya de ba mudune akoi naga sidi mudune Naga has the Karina identified out village administration say. Machi loin Naga villages loin Makse. Machi the committee layaba. Aduna Indian gi Prime Minister Kambuna Equi Nagaland the hay Laukan highway Magi lecture the hay Yaudi
Naga through democracy do tam pham tho e hai na hai su yaw ya ba maram di ai di thai na mangai digi village hai bise chief na su pu de ba chief na magi authority lay hereditary ni mudur su magi circular da committee hereditary committee lay ya ba Okay. muduna misi atop jati di leite adu Assamese du su leite kano du su Indian gi du su leite, leite Maitei du su leite Khongjagi du su leite ba But like the Harudi, Kenabagi differences ki haiba targadi, might take a su, Kongsai gasu, Naga su, Amata Zumana, or Maito Dana, within the Naga, or Naga, Harry was the Sukitonga, Manipur the Su, Kabu Heaven lay, Tanko Heaven lay, Roma Heaven lay, Tonga, Mamlay, the Mao Heaven Maram lay, Louis Kene Yokoza, Mau Maram Zudamu, Nataka Tankuluzamo, family, Leka, only money, family, district, this Amata Manaruduni, even within the family, Ozagi, Mungi, they missing to go walk alone, so everything lifestyle, Louis Kenaduni, Kenabas, the differences, the entire spectrum, the Louis Kenaganuza. See Kenny Haidona, Isaac and Amtaka Mana, Ozasi, and Amtaka Masak Manade, Wakalon Zumana, was I Tanda, like you have demand of Guduri Brosa. I quit Nagasing say, subtribe Yame, subtribe Yame, Lepak su Chawe, Arunachal Yauredna, Okay. Ado Assam su Yauredna, Ado Missy Kanana Taura Erga. Predicting she Kiev and Nagabo. Naga, the way they fought. Village Amakak to Erishumakushi, they fought bravely. Okay. And Duga, Kano, Makuin should prediction should defeat our Layaba. Adu Karigi, Makuishi Chalam Daida, Missy Nehruga, Nagasi Pungunuko, I say Punbiarako, Makwe Hepul the India. Lang pajin bangam ko Nagasing si makoy solidarity si yam kan mane ndoga makoy la shib de kide makoy ki taga thang khak ta pai ro su shib kide ko haina piramba wahaido muduna Nehru na I will never give independence to the Nagas whether there is blood may run red like river haina haib the mudu gitamang ne abado Okay. Was that have respond to what I said? Have you? Nagayam na mathona lay British sabta hate. Manipur di mga sidna. Lawsi lawsandring ida. Yes. Moine India na yam kan na yeng is the Manipur ki dividal policies na. Sing tam anisi phajana kan ngadi khwai di powerful level la moine khangdana sing khaidok pne ba. Asengba. Aduga hoji habili ba hold the septen hold the elected mayam do. They becomes the famdos of the king. Ningthogi famdo wori ne. Famdo is 36 numbers lane. 36 is Famdo is a council minister. From the very beginning, young Ling, Mera Hokso Mogai is doing the Namuila, Kolotobune. Say history, Luile Pone. Aduna had a Kaidokta, Tonga, Mui Katang, actually, mean to Sangana Tobuna Teba. And history is sort of Bogi, Porto the Neduga. A quick council minister had the singing in him. Famdos Mayams. Young Punu Pumarini 64 Famdos. Aduna Aina Kanbada. Magi laiba ngalingagi history asengmado adu kona ai political agenda adugi matungina history do ma semba native people ama semba lamama senba di tongnidana adu masi Manipur gi maitai so horambane aduda oiroi khanga topani pan Manipuri movement lermina akoi ju Tripura da ju lei Assam da ju lei Arunachal da ju lei Myanmar da ju lei Bangladesh du lei leitawmi yaude adugi pan maitei du tawya ponteba keno dang sahabidu mai lam dugi leijagrabanina ngasi bokta kaisu hayud ngalingai de budi irabona de hormedina fizona hobod maina ko adu loina bak simagi magi sovereignty ki mangba ngasagi state ne population ne ade government ne sovereignty dun la kanda full fledged nation na mo ina bagi mangam bagi potneba adugi mang na bo dhona bada component du by hook group equate to buneba ada equate to da yamna ngalingai de yam ngalingai de wadi yabjanda ada thenga ko matam da di magi hempa me yam leidana ko Okay. aduna ju leitaba aduga tasengna hayraga di politically yengaga di common aspiration labor groups singse yes they have same nationality ta habi aba western country Europe ki country me am singse leiriba singse community yam grena ko but they have common political aspiration aduna nationality je we are American black to American hazin black mu ot pole biro kathen du hui dong yolib ni keno imung manung dagi moi mari du poraga mai nupa duna awangda mai nupi na makhada mai masana maningda mai masa amaduna amada pugi da punsi thengna ponte na but they becomes American because of that sense of nationality, sense of belongingness
अदुगी concept तो ममांगे थाइने की दोसी बोले इतना बदुने problem is Okay. अदुना होजिक से कोई ना लाइव पोसे सुम लूर कनी कदोंगे तो जो सेमजन में पोसे सेमजन बा साजन बगी पोसे होजिती हम यार रोए बा अदु अतई लम देखर लाई खर फै मणिपुर दे यार रोए बा because we have everything evidence लाई आई ngaite han na haiduni palace chronicle size konungi diary yedna आदे इरक पले लो याव लेरने अदुना होजिकी ओजाना ताकपी दो याम फजबा नगाइजेशन की नेशनल अमा लेना होनबगी अदु होनबदुदी दिस अखोइ जो व्यवहार तो हाइदो अदुगी ताकपो होनब गाइजे लीडरशिप की क्वालिटी दो दैट इज द बेस्ट का अदुबु कुइर कुइरगा सुम किंदरकने because magi historical root yamaru egre adu me amduna maram moiduna hoji live issue se simak se yamna live na teba Okay. live na te di cheninga le teba Okay. Oja me tu sulak sarang zakari wahum thamin gi smaina kogi nationalism gi wakalon ha batare koin hojik puna le meri basi dagi tongan ban nationalism gi wakalon me amse mushroom tonal taragade ai ga maga manade koi di tongan le re koi tongan koi suman manakti moiga manadab ne koi gi manaba kangu ga pungi ge ha bagi wakalon se lakta argadi manipur su into pieces kai bi wahum duni adu manipur se di hojik pawgi oina koi gi maru oina tongan community sing maru ina maitai amadi maitai pangal sing koi tampaki area sing sida changchali movement sidi manipur kahan bayaro habagi movement ni kari wahum thamin gi sumba koi selective haigadra koi tongan ba koi interpretation of history lak padagi manipur se kai bi habagi film lab ni ngasi tarik 38 je naksal ai ni kai ba su yari ni kalho bu su yari ni kari wahum thamin masida wafam ani khak point ani khak tawni han bada aspiration of the any community masina ikhogi society sida division oiba haibedi amaga mana daba wakalon adi amaga magi enmity hengalakadoba sugumba posi thogale masi thogalabdi ngasi gi globalization gi oiba world sida ikhoi si backward oibe si socially and culturally and economically backward oirga adam le horane sangna le hudoreba ado ai taseng namak ai University of Pennsylvania da postdoc tawjarak taseng ai na madu ujarak pase American people sing da America ni ai sa Indian werga su mafam duda makhoi gi oiba tongan ba makhoi nu ulakpa integrity gi oiba port aduga makhoi gi liberal oiba society thinking ze sigi sin isa mak ai ngonda American ni haibgi America da leiba amagi proudness oiba do adu mak phaujar ki madu akhoi gi leiba Manipur gi society sida akhoi na madu kai gi do pusal bang na moi do ni haibedi madu ngasai gi Dr. S.C. Zamir gi oiba wafam jida mana aina lak sabda mana hairi si maroine education amasung intellectuality si wanga gadi naga ne any mafam da leiba matamda naga gi oiba proudness tu propangam mani haibedune nang Manipur da leige leyo Burma leige leyo any mafam da leige leyo hojik Bangladesh da leiba ikhoi gi silinao maitai pangal asugi matik ikhoi na hojik maitai sing ji ikhoi Manipur da lakpiyo इकोई गा पुलसन से हाइबो मतम दा कोई सुलाक लाओ मैतै पांगल सु आहां उजरक पला लेय मखोई मैतै मसुं मैतै पांगल सि मखोई पुन्ना पिकनिक तवी मखोई गी ईद सेलिब्रेट तवी निंगोल सको व सेलिब्रेट तवी मफम दुदा अदुगा मखोई सि पूरा इंटीग्रेशन तौरगा मखोई यामने डेवलप ओइबा सोसाइटी अमोइदा अमबद लेखरे तोंगान बा थाक अमदा अखोई दै फुवा अखोई समनारबदा अखोई गी सिदा लेरवा लवर इकोई poverty line da lei mi sing sidai hen wangkhatna middle class family one lei khre habdi ma khoi da tongan bai khoi gi khudung sa ba ka pbri ba US citizenship na ta any citizenship si free da pi ba ma khoi da aduna ma khoi di any world gi mafum khudi maktum khoi any time da yobu matam yobu ngam me adu da ma khoi haningoi adu maina ai hak na haningi da aroi ba da masigi aspiration sing si thado aga self centric oi ba ikoi gi si thado ga inclusive oi ba Manipur ama commonness oiba ma masi pura aga ikhoi Manipur si saukhatna ba hotna ba masin hena pai sinda Nagaland Nagana haise Lai Harabo festival je that is from very early days of the inception period of the origin of this community tangul jaw le ba ada asum da aw angami samagi karam history da tangul jaw ge koi lai harau da aw angami kanam ya ade akhoi gi ningthona phambal kawa na kabi gi phi sele ko moi asongi kari function da kari kabi phi set ke sumaina yam leigre ba adum yam dueta thoi to hundoga haiba mina dum yam thi hai kane ba that's the point adune ba ada hoi magi asagi ai haibdu sumai lamina bani akhoi ji adu Manipur ne duni laga akhoi gi national ma leina na ba hona ba da
अखोई कमन नेशनलिटी में चंगी अदगदी माना यामना वायबिलिटी ओइब टेरिटोरी में चंगी अदु चंगी गाना सागलगदी सा हिस्ट्री दुग लिंक अप तौरगा सागलगदी को मीजु am waloiba adu sagar kena sagar khar movement ju fajaneba adu pura dealing tawga sagalpuneba aduna kain se kai ne aise dealing to bugineba okay sagar kena sagar ke determine toroga sagar khi targati manade habisu manade haina proof tawna bagi documents mayam establish tawgiba armai tawdrang asidi punna leminara manipur se dagi mase tongan tongan tabagi hui di nagani nagagi oiba tongan ba nagalim leijagi habi ofum adaga lorona कुकी गिसु हाय तारें से खोंजा उजा ताकि बा कुकी गिसु कुकी लेन हाय बगी दिमानी वाफम नसिंग बुलाक तना मणिपुर पिखरब मणिपुर याम चावबो न तब पिखरब 22327 स्क्वायर किलोमीटर मदुसु म्यांमार दा क्याम चलम दुना तो पस वाफम जन क्याम चलम खंगे अमुक हेन पीएम मजु यारम ने एक्चुअलिटी दा सु पिखरब वाफम से देगे अमु मयाम से काय थोगनी हरमे दुगा मैते किंगडम गिरी ओनली 700 स्क्वायर किलोमीटर खतनी कोई इंडियन यूनियन द मर्ज तो याव खरिसे काय दना कुकी नसु एंड कोई नागा सिंह नसु मरमरता हायबगी वाफम न सिंगु मयाम लेरी मतंग से ब्रेम थ्रो जगे ब्रेक मतुंग हाय वाफम सिंग से देखना जगे ब्रेक ताम जगे इम्पैक्ट निस में ताबले वेलकम बैक तो नंबर बसे मन हुनानी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स विद विराज रंग थंगबा मन हुन तंगासी खना जरिमे बसी नागा पीस टॉक्स की लोचलक पर तांक योरप तारिक 38 दा डेडलाइन ओकी बांग असि कुनिपान नमित हुमनी खतंगा छलाबनी हारिबा तंजा से दा तोंगा तोंगा मकल की डेवलपमेंट मयाम लाकपा नागालैंड की सु अदुगा मणिपुर दक्षिसु नागालैंड के करी डेवलपमेंट लाकपा डॉक्टर एस जमीर 5 टाइम्स नागालैंड की मिनिस्टर ओमना नागा की अकोई नागालैंड लेबा असेंग बाखोगी मफम अदुगी येलहोंबी सिंगदु नागाता हाना लेजर पोकलक चालुप सिंगदुना नागालैंड की इनहेबिटेंट्स सिंगनी इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स हैव येलहोंबी सिंग हैवनी अदुग अतोप मणिपुर न सिंगबा अतोप स्टेट सिंगदगी लाकपा कोई नागा सिंग असिदी मफम अदुगी मणिपुर दुगी नत्रगा अतोप स्टेट दुगी इंडिजिनस पॉपुलेशन नि मफम अदुगी नते हारे अदो आइदुम क्लियर के ओरे मणिपुर दगी नागानी हारिबा इंक्लूडिंग ओजा दसु लाकसे ते ओजा रमथिंग ओजा से मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन है ना जमीर ना दम हाइरम ने कोई मणिपुर म्याम नुस अदुम ने मैते पांगना जो हारिसु यस यू आर आवर ब्रदर्स अखोगी अपुनबा अखोगी ई अमतनी अदुबो ngasa gi political aspiration ama sagar khrabni na hojik adugi demand ama tawdana hojik adugi solution phabu yoktre maduna maram orga mayam nadi maitai community singna maruina naga community na manipur gi naga hai batare hai community sing asina khara madi yadri ni manipur da naga leti hai rimne koi tongan ba kabui adigi maung maram haidana tamai kabui haidana tamai leijari me na hai rimne aduga mai leibani na makoi sing se atopa nagalim haibgi concept hai tamai sakhi basi होय हुजिकी ओइनदी अदुम बल लेरो हैदना खुगी सोल्यूशन लाक पसे द पोंदो की वफम लेरे मणिपुर तुवाई वफम लेरो बाउंड्री कायरो स्टेट अमता की हाइगर मनेना सो असे द ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा नसागी पानागा बोदी न सिंग वफम लाई अदुगा अंदक गवर्नमेंट की ओइना प्रपोजल थादरक मतमदती मसाई ओजा धन बिस ताकपी की ओनली चही तरा की ओइना खुगी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मगी मदुगी मखादा खुगी सेंथंग थादरगा मणिपुर की सु मणिपुर नागा की सु मोइ चाखो थरांगे थबक तोवी वफम ने अदु सो असे द ऑटोनोमी की वफम लाक मतम द ऑटोनोमी से पिरक तारगदी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट लेगा की एडमिनिस्ट्रेशन लेजगद मणिपुर पुमदा मधु लेहन दबिदा है तारे नागा खक्तगी ओइबा डायरेक्ट सेंटर दगी थ्रू गवर्नर की खुथांगदा चलाइबा एडमिनिस्ट्रेशन अम लेगी तारगदी दैट विल बी स्टेट विद इन द स्टेट हैवनी अदुना नागा कम्युनिटी के दमकता इकोनॉमी पैकेज में चाखो थराव मयाम पिरक मतम द मैते न कलकपा तोहनिंग दब केम लेबनती ओनली एडमिनिस्ट्रेशन द थ्रू स्टेट कोई असेंबली रेसी की खुथांगदा तोहन बियो है बखतनी अतय दुरकरी वहम थमिनी ऐसी जमीर की वादी आईडी थोड़ों ने डिपेंडिंग दे मरद दे होती तो मारी he is don't you feel the indigenous population of Manipur वजह से मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन ने फील तो विद प्रश्न था क्या नो जमीर ने मधु माने फजन हाई भी रही है वही वही मधु माग दु चुम्मे है नती ने माग दु शु अरान ब क्या मुक ले उदना आईडी जमीर से now he is out of okay जमीर के वाफम से तो फिर ओजागी ओइन है उतारे this is personal question from Raj Rongtham to Sir Ramthing करी हैपनिंग ओजा से मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन ने फील तो विद why I indigenous population of Manipur. Yes. Thank you. But I was indigenous populations of the Nagas. Go in the northeast. Nagas in the Palamba northeast bakhaida taramba revolutionary haubukanda 1963 ki mamang di aishu indigenous population of the Nagas ne aba. Adubu hojiki jamig bo importance piraga dialogue sidi tawse habdi ID Pamde. He is out of date now. Yes. And duga masi politics amuka han lakdep sunate. Adune. Aduga peshan leiraga tauge have to pesha su kutong edisu oi right. Maram di sai America ke example ma en hagi ko. America ke president Richard Nixon na
Indian ki politicians were yam tina higher shi yaba. Karino arga never trust Indian politician. They are never sincere. Okay. They are never faithful. They are so haughty. Okay. Haina nga ma shi yaba. Indian ki politicians since very dangerous. No one the pot pi nang na need to pi ga na suman pi re. No glow together could lam gan man shat amuk jingsin ni. Adum channel lay never. Madi ma sincere sway way roy haina. Aduna Bajpayee na Kohima the Lago Lishingama Lupa Crow Lishingama say, and the highway shaman in sanction tower, and a peak here. My heck talk with the D, man mounts in the Katan lab. P. Deva. Adune, Adumana, Hojikshu, Crow Kamuk, Modina, Pignia, and Washak Lambra. Washak Budo. Mesti political wasak panat the economy na matangi prime minister na ab Modi na travagdi nat Modi na tab mi an lakwiya madu kan da bu ka thala kanya ba aduna peshaw in the promise of the pam de ba aduga hojiki NSN I am na talk lauri se masidi role model for the northeast ne particularly ekoi maiti singita makta maiti singita makta masi role model ne hardi masi flag should pangba flag pangba ki artha di ekoi na foreign the office hang kanda egi naga ki flag to kin gani aba Yes. adune aduga maduda foreigners is the oh naga ni ne naga ki flag ni sidi naga cha were han recognize ta une aba aduga passport to chu budugma flag yaw ne aba adune aduga constitution har de ekoi jingmi sidi maite gi or sorry maite ge ekoi India ki constitution chan na de shukya ya roi maram de ekoi di lama se sarkar gi nate aba lama se khun gi ne aba adu kumna village administration ju tongana village authority ek han tongana am sar le ri aba aduna madu kumdo ekoi culture tongale culture ekoi di hojik challi aduga keno forest ekoi di tongana rule le aduga keno village administration ju tongan Okay. Oza to lo selok matam si rele selek oza da intentang na hangjeni ngesi. Hojik valley da maitai amate maitai pangal sen yam kan ko gi nungsa ti ba nungnang ba se. Kem tan ate sakhot pa nungai ba yai pa bo porok pa dudi naga sing gi dam to manipur gi naga sing adudi highly appreciated pa mi adu mangne. Adubu ko gi state within the state hader manipur gi administration kai bi abo makal gi autonomy do lagtar gadi adu autonomy pi gi ne habi wapum su lai rabani na. Adu dadi kari wapum thami. Madudi kari chauna thame khidi ngasai ozana tak pe ki bo ko gi naga sing gi oiba tongan tongan bu wapum mayam do adu mayam do at the cost of manipur se kahe laga adu phangu do pambi bra seni manipur su machine role model ne have nang su ni bi aina yes manipur have su oza su ya have su oza ni she when you say manipur you are also included oza yeah I should include tawe madubu adu kamai na kau bi bono seni aigina NSN land tauraga hojik peace pa me hairabni na ekoi independent tan mane aba independent tan da ekoi meti su yauraga mi kya hat khre manipur gi lal homi singsu hauraga punna chaminaraga adu manipur yam hat khre manipur kahelo se have gi idea se the idea of manipur se de kari waham thamini adune manipur kahel gunu se hojik hairi se tampak gi la iba voice se let's not break manipur into pieces hai basne sigi idea si da koi chingi manipuri sing hai tare koi naga sing na su kari waham thammi gi sing mesida aina ama pathok jagi ko yam ten na comrades are gone accomplishing the good fight. It is time for the Nagas and the Meiteis to stand up soldier to challenges. Why should we fail in our time? And so let us not ask when the dawn of the new day shall be. It is we to make it. Haina Mishida Isaac Jisuga TH Muiwana Shoitauraga Meitei Singbu. Mishi press statement pi greba adu 12 April 2001 phawda madune India gi neko talk se haudringai dine okay aduna maiti singsu la oh haina mishi phajana manung si parag di okay neighbor when phajana treat taw greba ekoi amatani
ไม่ใช่ได้ริเซ่ไอ้คนอามาตอนนี้นมพกลมตะกี้หลักมีน้ำนี่ไม่ตีชูไม่ตีกอรมเดนากาชูนากากอรมเด ಅದು ನೇವರ್ ನೇ ಹರಕ್ ತಾರ್ಗದಿ ಲಾವ್ ಚಂಗಲ್ ಸಿ ಅದು ನೋಯ್ದಿ ನೇವರ್ ನೇ ಹರಕ್ ತಾರ್ಗದಿ ಹೊಜಿಕ್ ಸೆ ತುಮ್ ತೋಗಾನ ತಾವಿ ವಾಖಂದಿ ಅದಮ್ ಲೈಸನಿದ ಅದನ ತೋಗಾನ ತಾವಿ ವಾಖಲ್ ಅಂಜಲೈ ತಾರ್ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ ದು ಫಂಗ್ಬಂಗ್ ಅಮರು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ ಸೆ ಕಾಹೆलो जे हैवनी बिकॉज वी ऑल irrespective of differences we all subscribe to the idea called Manipur oja so you also subscribe to the idea called Manipur maramudar si Manipur je kahelo je havani tampaki me na hairisi tampaki me na hairisi naga sing da piriba facility me am ta phangalo je havani territory phau di yai dana territory phau di dum yai state pullaga territory phau adu Manipur kahelo hen khan bi bro hojik se territory pullaga administration to khai besena Manipur kairo en khan bi da bro hai bi naga oiro kuki oiro animak sina akhoi from the very beginning administration ji inconvenience am ti oi bese haidi naga ni haidi tamilong ji da myanmar maya gi ju adum tamilong district hen ba kayam thine administrative inconvenience lai gano sida se ukul ji imphal state yaw ba ai tamilong ji imphal west yaw ba akhoi jiri ji chujampur the yaw ba maitei ju smai changjan gi ba naga ju som changjal ko ma convenience to administrative convenience ki demak ta smaina district semba yarak pase from the very beginning yadram ne okay kayamuk sathi na khoina pangge si adu kai no itning line da torgas tori ne ba yes anu masi british na thaina number yana ba to po si sahi humdra surabo adu kon ko leiba pot ne ba adu ai khangje ba ne oja hauji manipur gi khwaidagi thuna chokhatpa khwaidagi fagadabadi पृथ्वी खाई पिक्चु पिक्प खाई चौखट हिरम टॉप 10 ताले आइसलैंड से जाति मयाम लेना बांग्लादेश फो यौजन मुइसे अदो खाई फब लेबा ओरसे कइनो administrative convenience is so nice adu lam long gi mi jing dun my sense of belonging ne se okay ai je adu de leiro di ai adu ne na leiba adu gi contribution pi ba ada koi di ai haijini hoji bobo da ai haijini ne ba som kachin na level lam do senapati ne hai ne ba yes thai di manipur west manipur south manipur east manipur north kain to rena aduga admaina semame ba are are ba bru bo akon da kalu ko na thuai gi ne okay okay loisala phaja matam su loisala ja ai oja hamid durudus laksaram ge kari wahum thabiningi koi manipur da tongan haidi koi se punna haidi mi khudi ma loi khenai furup su tongan tongan myam leiri ni simati koi thadok bi yaro maramudana tongan furup leibani na differences te adum leiduni differences lei haidna koi to khai na targe koi tongan ba land na homeland nam tan targe pik rabu manipur ni madu gi idea du yaro iduni aduna unity gi idea se loi subscribe to je matam da tobanga matri se kari wahum thabiningi ngasi maksu haibata tarik kun tarukta ngasi gi matang du khara dum khana jeng mani keno da sisu mari le ne duni hujik peace talk ka mari le na tholokpa press release koi public meeting gi notice hai tare se press the people notice notification ate social media ai khuthang da khoi da su yorok pa hai tare mase people's democratic republic of kukiland makoina thokpa public meeting gi notice ni akhoi da pirak pa nate akhoi na phangak pa hai tare soidana phangak pa masida hairi se hojik laiba khoi peace talk haidar naga peace talk number moidna maruina granting of pan naga tribal council number moidna khoi kuki singi political rights and land rights da affect tawdore adu danatna kuki nation gi idea se phawbada sola kadore haibagi chingnabal ere maruina khoi ngasi public meeting tawni A to Z khoi gi CSO myam kuki CSO myam loi lakpiyo haidar ngasi kuki in da kobne to kuki in tawdi tawgidre langol do in tawgre ado koi press na cover toge to bne to press su cover to bi han gi da tare kitang private over discussion over jani mam koi sumaina hari wa phum oja da punjab da kuki nation hare manipur pick rabal da manipur state amoina punna le mina se ha ba se da mo na khanda koi nagaland gi idea le ram adu yaro in bu center na hai gre ado so kuki nation gi idea so min je lei masida affect to dore mam koi meeting to ji hari kari wa phum thamin ngi han badai ikoi gi social CSO mayam UCM adagi ikoi gi leiba naga ho ero anything le UNC adu kuki in p adagi ikoi gi maitei pangal gi da haire angko kumba makhoi mayam na ikoi gi honaiba manipur kai bi ya de haiba asugumba tawri se hak yam thagat chaningi makhata na makhoi gi oiba khongjang singsi haibidi ni makhoi na memorandum bisaliba natrage anything tawri singsi ikoi yam encourage tawi adi duga masi makhata na su tawhani aduga ani su bada hakna ngasai gi ikoi gi leiriba manipur da leiriba district sing sida habit maroina nagana dominated ori sing sida senapti oro natra tamenglo oro ukhul oro sida ikoi gi package b na bise masi tasena ikoi loimbak all round development ma imphal khakta natra thawal khakta development tawbadu nataba
इखोई पुनमक्सी डेवलपमेंट तौनबगीदमक्ता पुनः पैकेज सि पिहनिंगी तसेंगनमक हाइबदि मदुना मक्का इखोई करि हाइनि हेन सोकपा हेन जाखत मफमदुदनि हेन पीबा अदु गी शेयर दु माई पामजनिंग अदुगा कईगुंबा मसिना मरम ओइरगे इखोई अमका हना फर्दर डिवीजन ओइब पोट हाइबदि नुंगनांग बा एस मोइ नागादनि सीपी की बाहरगे ngasi mak इखोई कुकी gi इखोई कुकी ग्रुपना मखोई gi सु मखोई सेल्फ डिफेंस की ओइब मोंगम ने मोइन तौजरे इसे सिगी सिदा अमकन मखोइना इखोई दसु पीदि इखोई चुराचमपुरदि करि चखली नतगा हाइबे वखल लम लाकपगी मसीसु आई तौजहनिंग दे इंडिया गवर्नमेंट की तरफता अदुगा मसीगी इखोई gi हौजकी मणिपुरी स्टेट सी इखोई gi इंट्रीगेशन लेत्रबनिना सिगी सिदा इखोई gi political इखोई लेरिबा इखोई लेरिबस मणिपुर गवर्नमेंट ना अतोप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अमा कोहेसिव ओइबा हाइबदि इखोई नागासु इखोई मैतैसु कुकीसु सु मैतै पांगलसु पुनमक्सी पुनना पुनसन बयाबा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा इखोई इंटेलेक्चुअल इखोई डॉक्टर धनबीर लाइश्रम अरे अतो अतो इखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी देबा इखोई ओजासिंग इंटेलेक्चुअलिटी मैम इंटेलेक्चुअल लेबा मैम लेरी मखोई मैम सिग हौजिकसी याम अर्जेंटली ओइना कई सॉल्यूशन पुथोक्सिनो हाइबसे खन्नबदा आई थेंगमल लेन खल्ले मसे थुना खन्नानिंगी मसे ओके पाइखर पे आबा थबक्ति मयाम लेग रहे तारे लेंगा की माइके दगे सु मियाम की माइके दगे सु अदुबो मतम नदी टेंशन खिबना तारिक kunthra mathuyda lakadawni na madu mayam pangtopki matamdi ire leriduni adubo hoji phoki onadi kokomi gi maike degi tarik kunthra mathoy si tamayam sinthali piraga khongjang changsen nabagi wahum na singmadi lakthokpadi leri adubo hoji phoki onadi tonga tonga development ning asi gi tarik 9 gi mifam aduga hayeng gi mifam new delhi degi lakadaba ahongbo mayam sina tarik kunthra mathoyda karam makhal gi final solution ama lakadam haidudi mayamna ngai minaba tari we have to wait and watch on the non ngasi on the manu hungi thamse matang chalu sinjarge ngasi thamse da oja hamidur oja ramthing amadi oja dhanbil ling betong ngasi thamse thwa pikhiba amadi mapung phan gi damak ta oja humuk po amukana tha chumrukchari appreciate your joining masin ngasi manu hungi tharong ngasi edition se karam to bi ko khan ber piyagani koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birak piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Vanova signing off Kurundir. Section view